Bog moji dragi gledatelji, evo mnogi srpski gledatelji mene pitaju kako si ti Danijele kao Hrvat uspija ostati kao tako normalan. Inače, biti normalan je stvarno jedan relativan pojam, ali evo, ja ću se truditi nekako pokušati vama odgovoriti. Sve je počelo na Eurobasketu 95. za mene kao dite. Nešto. Znači, mene niko nije učio u mom životu da ja budem ovakav. Moja mater i moj ćaća nisu nacionalisti, ali nikad me nisu uhvatili, stavili, ne znam, za stol i rekli, slušaj Danijele, sad ćemo te mi nešto reći, sad ćemo te mi nešto naučiti oko ovih stvari. Inače, nikad me nisu učili mržnje, ali sam sam sebe učio. Moj odgovor na to pitanje je samo razmišljaj svojom glavom. Znači, ne vjeruj ljudima čak oko sebe, ne vjeruj, jer je masa uvijek je glupa, ne vjeruj televiziji, posebno ne vjeruj televiziji, ne vjeruj političarima. Ali kako je to počelo sve na Eurobasketu 95. Evo brzinski od mene. Znači, to je bilo lito 95. Eurobasket 95. Ono famozno spuštanje naših košarkaša sa podija kad smo napuštali podij. Uglavnom, prije toga se to desilo. Gledamo mi utakmicu, ja gledam sa jednim svojim tu susjedom, pokoj mu duši, sad nema ga više, gledamo taj Eurobasket finale, igra Jugoslavija ili ti ga Srbija protiv Litve i ja onako rečem, šta znam što je meni onako dječački ti prođe kroz glavu, naivno, rečeš dobronamjerno, vidim Bodirogu i ja kažem, ajme što ovaj košarkaš kao liči na Kukoča. Jel tako? Ja kažem tome susjedu koji mi je mogao biti kad did. A on mene uhvatio ovako za ruku i kaže, slušaj Danijele, niti jedan Srbin ne može biti isti ka Hrvat. Ja jebote, ja u sebi u glavi, znači, završio sam 3. osnovne tada. Ode nešto, da oprostite na rječniku, jebeno ne valja sa ovim svitom. Znači, ode nešto ne valja, ode nešto nije fucking u redu, oprostite sad na rječniku, znači, ode, nema veze što meni more biti dida i to, ovo ne može biti tako i to mi je ostalo tako najdalje u sjećanju oko toga svega i od tada, mislim i prije toga, ali od tada posebno ja počinjem jednostavno razmišljati samo egzaktno svojom glavom. Prije interneta, brzog, prije svega, samo egzaktno svojom glavom. Pozdrav svim ljudima dobre volje.